Akasbani Imphal Moirangthem Ibehaibi pau pajari ahanbada maruoiba pau. Nimit tarani chathagadaba Manipur Sangai Festival ngasi nungthil kendragi tourism culture amasung donor mantri G. Kishan Reddy na haudoklagani. Sangai Festival gi damak Bishnupur Jilla gi Moirang Khunauda nauna semgatpa Sangai Ethnic Park ngasi sangakhre. Gujarat ta ahanba tangkaki Vidhan Sabha Mikhal gi vote khombagi thabak kanna chathari December amada seat 38 da vote thadanagani amasung FIFA World Cup 2022 ningthijaraba jagoi isai gi thoranga loinana Qatar gi Al Bayt Stadium Al Khor da haudokre. Ngasi group B da England ga Iran ga aduga group A dana Senegal ga Netherlands ga thengnaragani. Nimit tarani chathagadaba Manipur Sangai Festival ngasidagi hauragani. Kendagi tourism culture amasung donor mantri G. Kishan Reddy na Moirang Khunauda nauna semgatpa Sangai Ethnic Park da ngasi nungthil haudokani. Haudokpagi thoram aduda Mukhyamantri Nongthombam Biren Singhna chief host oigani amasung Maharaj Sanajawa Leisemba MP na president oigani. Atai mantri sing amasung MLA sing amadi makok thongba official sing haudokpagi thoramda saruk yagani. Sangai Festival haudokpagi mangoinana Bishnupur Jilla gi Moirang Khunauda nauna semgatpa Sangai Ethnic Park haujik ehaki mamangda Mukhyamantri Nongthombam Biren Singhna sangakhre. Thoram aduda mantri sing Govindas Konthaujam Nemcha Kigen Letpau Hakip amasung Khasim Basum amasung Rajya Sabha MP Maharaj Leisemba Sanajawa amasung Tourism Corporation of Manipur gi Chairman Karam Syam MLA sing amadi makok thongba official sing saruk yari. Thoramduda kala sanskriti akhannaba thoram kayasu utli. Sangai Festival asigi yenglaga Bishnupur Jilla da gari chathok chasingi akhannaba thorang lokhatle. Akasbani Paumin Hai Sangai Festival asi ngasidagi hauraga tha asigi kunthra phawa chathagani ahanba oina festival asi rajigi tongan mafam 16 Moirang Khunau MSFDS Board amasung Hapta Kangjebung Hengangi Ibudau Marjing Mapal Kangjebung amasung Kangla Manung Kangjebung Senapati Jilla gi Mau amasung Makhel Churachampur Jilla gi Khuga Gelchang Resort City Convention Center Koirengai Food Park Nilakuthi amasung Wangkhai Thangabani. Festival asida Manipur gi tongan ba jati kanglup singi jagoi isai Manipur da saba phirol fashion show tamtam chigi mausagi oiba masana hiyang tanabana chingba thorong kayana mapung oiba saktam oigadauri. Covid laisana sahi ani lepruraba matungda ahanba oina pangthokpana kumsigi Sangai Festival asi Bharat manung amasung mapangi amadi lamdam sigi miyamgi pungning yamna mapung phana chingchingadaba kumai ama oigani haina panari. Shillong Manaki Umsoda Leiba North Eastern Police Academy da ngarangdagi haukiba North East Green Summit na climate change na maram oidna awang nongpok damdamda singnarakliba sing thengnanaba pambei sing khanagadori. Taretlak suba mifam asigi thimdi balancing people, planet, profit, sustainable North East India and Bhimstep region haibasini. Namit humni chathagadaba mifam asida thausil sem sabasing environment ki lamda thabak tawriba sing amasung hawgatlakliba entrepreneur sing saruk yari. Meghalaya gi Mukhyamantri Konrad ke Sangman Hairi awang nokpok lamdamna itihasik oiraba singnarakpa kaya laksinba ngamle amasung leibak asi semgatpada maruoiba thodang lauri. Ngarang Guwahati da awang nokpok lamdambu jatigi apunba ichelda hena mapung phana tilhannabagi pungning thaugatnaba thorang sing haiba hiramda pangthokpa Purvotar Swabhiman Utsavta wangangki manghai National Educational Curriculum da awang nokpok lamdamgi hero sing amasung freedom fighter sing ipan panbide. Adum oinamag Bharat Sarkarna lamdam asigi freedom fighters singi wari miyamda khanganaba akhanaba mieng thamli. Masina leibak sigi miyamda lamdam sibu ningthina khanganbada mateng oiragani. Manghai awang nongpoki rajya singa leibaki amasung malengi atay mafam singa nongthak lambina samnahanba hengkathanbana lamdam asigi tourism sector amasung investment amadi lamdam asibu punna saukhathanbada changba tangai phadaba masak sing phanganba ngamlagani. Siri Sangman Hai Bharat ki Act East Policy ki makhada lamdam asibu malengi kaithel singa samnaba hengathanaba thabak lokhatba tangai phade. Pradhan Mantri Narendra Modi na awang nokpok lamdam gi tongan ba mafam singta kendra gi mantri sing tangai phadana chalhalliba adugi damak mahakna Pradhan Mantri bu thagatke.
मान हाई भारत सरकार की मंत्री सिंगना लमदम असी हकथेंगना खंगबा अमनबा असिना हेना फबा थौसिल सेम साबा अमसुंग मधु थबक तो ओंथोकपा ngमनगनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी गुजरात अहान तांक की विधानसभा मिखल की वोट खोबगी थबक कन्न चथरी तांक असिगी ओइना डिसेंबर अमदा सीट 45 वोट थादनगनी अहान तांक की मिखल असिदा इंडिपेंडेंट ओइना मिरेपचे पिसिनबगी दमक बीजेपी ना दल की मेंबर तरेट सस्पेंड तौखरे आकाशवाणी पाउमिन हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना मिखल की मीटिंग सिंगदा वा ngangbदगी राज्य अदुदा वोट खोबगी थबक अमुक हेना कनखले प्रधानमंत्री ना वोट खोबगी ngasi humni चनबा नुमिता सुरेंद्रनगर जम्बूसुर अमसुंग नबासारी मिखल की रैली श्री मोदी वा nganगनी मियाम की मीटिंग वा nganबद श्री मोदी मियाम गुजरात चाउथोकचरिबदु ngakpa ngamnaba amasung राज्य दुबु चाखोटहनबा बीजेपी दा तांजा अमगा अमुक पिबिनबा अपील तौखी कांग्रेस दल नसु संगनाइरबा लुचिंगबा कया थाजिनदुना वोट खोमली कांग्रेस की मकोक थोंबा लुचिंगबा राहुल गांधी ना ngasi सूरत अमसुंग राजकोटता वोट खोंगनी राजस्थानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का महाकलोइनगनी मरक असिदा आम आदमी पार्टी की नेशनल कन्वेनर अरविंद केजरीवाल अमसुंग अतै लुचिंगबसिंगसु वोटर सिंगी पुकनिंग चिंचिनबा कन्न होनरी ngasi अनिसुब तांकक की मिरेपचे लौथोकपगी अरोइबा नुमितनी तांकक असिगी ओइना मिरेप लिसिंग अमा चामा 12 की मिरेपचे सिंग याखरे मथंग सेनबा सही लिसिंग अनि कुलुमदै कुनमरी की बजट का मरी लेना ngasi न्यू दिल्ली दा केंद्र की सेलथुम मंत्री निर्मला सीतारमन मरी लेनबा कांगबु कयागा प्री बजट कंसल्टेशन हौरगनी सेलथुम मंत्रालयना ट्विटर दा थागतबा वारोल अमदा हाई मीटिंग सिंग अदु वर्चुअल ओइना पांगथोकनी श्रीमती सीतारमन इंडस्ट्री की मकोक थोंगबसिंग अमसुंग इंफ्रास्ट्रक्चर अमदी क्लाइमेट चेंज की अखंग अहिसिंग कांगलुप अनि थोकना खाइदोक्तुना महाकी अहानबा प्री बजट कंसल्टेशन हौगनी FIFA World Cup 2022 निंथीजरबा जगोई इसै की थौरंगा लोइनना कतर की अल्बाइट स्टेडियम अलखोरदा होदोखरे आकाशवाणी की पाउमिन हाई निंथीजरबा होदोकपगी थौरम अदुगी हेक तुंगदा मालेंगी ख्वाइदगी चावबा फुटबॉल की कुमई FIFA World Cup 2022 ऑफिशियल ओइना हौरे हाइना लाउथोखी मदुगी ममांगदा फ्रांस की लीजेंड मार्शल जिजाइलिना वर्ल्ड कप ट्रॉफी अदु फैशन सिंगी ममांगदा पुथोक्तुना उटकी हॉलीवुड एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन अमतोइबगी मतंग वा nganखे अमसुंग जगोई ट्रुप अमना थांगी जगोई उटकी कतर की इमिर शेख तामिन बिन अहमद अल थानिना हौदोकपगी थौरम अदुदा मियामबु ओपगी वा nganखी अमसुंग फुटबॉल की चावरबा थौरम अदुदा मालेम पुंबबु ओखी लमदम मंगादगी लेबा कुंथ्रानी तोइना चैंपियनशिप असिगी टाइटल लौनबा सानगनी मैच हुमफु मरीमग कतर की तोंगान तोंगानबा स्टेडियम निपानदा सानगनी ngarang albayt stadium alkhorda sanakhiba hokdokpagi matchta ecuadorna yimbu qatarbu panjal ani sinoda maiti pepiduna FIFA World Cup ki campaign hokre ngasi group B da bharat ki matam numidang wairam pung 3 makhai da khalifa international stadium da england ga iran ga aduga group A dana senegal ga netherlands ga altama stadium da numidang pung 4 makhai da thengnaragani qatar gi albayt stadium da FIFA World Cup 2022 हौदोकपगी थौरम यावबा चटपदा भारत की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मालेंगी लुचिंगबसिंग उनखरे ngarang mahakna जिबौटी की राष्ट्रपति इस्माइल ओमर वेले लाइबेरिया की राष्ट्रपति जॉर्ज वेया सेनेगाल की राष्ट्रपति मैकी साल इक्वेडर की उपराष्ट्रपति अल्फ्रेडो बोरेरो अमसुंग लेबानन की प्रधानमंत्री नजीब मिकाती गा उनखी श्री धनखड़ UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस FIFA की प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो अमसुंग इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की प्रेसिडेंट थॉमस बेकसु वारी सानखी अरोइबदा मरुइबा पाउ अमो नुमित 10 चथगदबा मणिपुर संगाई फेस्टिवल ngasi नुंथिल केंद्र की टूरिज्म कल्चर अमसुंग डोनर मंत्री जी किशन रेड्डी ना हौदोकलगनी संगाई फेस्टिवल की दमक बिष्णुपुर जिला की मोइरांग खुनौदा नौना सेमगतपा संगाई इथनिक पार्क ngasi संगाखरे गुजरात अहानबा तांक की विधानसभा मिखल की वोट खोबगी थबक कन्न चथरी डिसेंबर अमदा सीट 45 वोट थादनगनी अमसुंग FIFA World Cup 2022 निंथीजरबा जगोई इसै की थौरंगा लोइनना कतर की अल्बाइट स्टेडियम अलखोरदा हौदोखरे ngasi ग्रुप B दा इंग्लैंड गा ईरान गा अदुगा ग्रुप A दना सेनेगाल गा नेदरलैंड्स का थेंगनरगनी पाउलोइजरे